Beth sy'n lan pobl. Heddi fi chwarae Pokemon Go am Club Game My Video gyda Garwyn. Hello. A heddi fi'n mynd I ffeindio Pokemon. So yeah, fi'n mynd I gweld ti pan ni gweld Pokemon. Am y Pokemon journey ni. Ni boes gym ond ni ddim mynd I battle ar e. Sadly, achos mae'n really high level. Ond ni'n mynd I ffeindio gym sy'n like fel level eitha like close I level ni. So mae'n kind of dig. Mae hwnna'n actually stop nhw yn. Mae normally loads o pobl fan'na boes nhw achos mae'n like Pokestop. Yeah. A mae'n lawr fan'na hefyd. Beth fan'na? Yeah. Cool. Yeah, mae hynna yn Pokestop. So fi wedi cael potion, revive a un Pokeball. A mae actually un lawr fan'na hefyd, so yeah, like a sign, Saint David. Mae hynna un. Fi eisiau Lapras. So, fi'n mynd I gweld ti fan'na. Actually, no. Fi ddim, achos ar ôl y Pokestop, fi'n mynd I gweld ti fan'na. So, ni'n mynd lan. Mae loads o pobl fan'na. Even though, probably chwarae. Pokemon Go. Probably yn. Probably not. So, fan'na. Fi gael lucky egg a incense arno. So fi'n, mae drowsy. Okay. Fi'n mynd I nôl drowsy hyn. Fi eisiau rhoi fi arno. Drowsy. Yeah! 1, 2, 3. Yes, gael e. Fi ddim really excited though, achos fi'n gael loads o drowsy. So, fi gael like loads o nhw edrych. Actually gael 38 candies. So fi gael like loads o drowsy. Mae like loads boes y TV. Yeah, can you all Pokestop off him? Yeah, gwybod. Fi gael 2 Pokeballs a 2 potions. So, ni'n mynd I cerfyd ymlaen. A fi'n mynd I gweld ti pam ni ffeindio Pokemon. Ni wedi ffeindio Krabby. So, yeah. Well, if fi wedi sgino fe ddim efo nhw, actually. Krabby. Say how-wow. Mae Krabby. Mae fan'na. Fi capture fe. Capture. Fi'n meddwl. Maybe. Yeah, fi wedi capture. So, mae'n wedi gael I captured. So, Krabby yn part o y tîm fi. Tony o new team. A mae Pokestop eto. So, ni'n cael 2 Pokeballs a 1 berry. We should check our eyes. So, yeah, check our eyes ni. Fi actually level 10. Nice. So, fi mynd I check our eggs fi. Yeah, nice. Bron wedi catch it. Well, yeah, mae'n rhoi ti my experience pam ti catch Pokemon os ti gwneud hwnna. Fi gael lucky egg ar then, so, mynd â item, no, ni'n mynd â Pokemon, so mynd â Pokemon, wedyn ti slido, a un fi yn pretty decent, mae bron fan'na, mae'n like hanner ffordd. Mae'n gael Dratini o egg. Fi gael un yn nhw yn barod. Mae nhw evolve mewn I Dragonite. Yeah, Dragonite. Yeah. Felly evolve mewn I Dragonite. Really? Yeah, edrych. No! Wait, pa level yw e? Hang on, no, dim. 5. Oh, go on, yeah, mae'n decent. Mae gech chi evolve fe mewn I Dragonite. So, cool. Sadly, dwi ti ddim gallu gweld y... sorry. A fi wedi ffeindio rhywbeth, ble mae e. Roedd y ffôn fi just vibrate. Fi jyst mynd I right now brightness fi. Fi wedi gweld rhywbeth, roedd y ffôn fi just vibrate. Oh, mae Pidgey. Mae like right boys fi. Mae Pidgey like right boys fi. Ti'n angen pedro candy evolve a Magikarp arni, yeah.
You mean a cow? Yeah, fi gael Pidgey, nice. Bonk. Cool. Fi gael loads o Pidgeys. Fi actually gael Pidgey out now. So fi efallai mynd I taflu Pidgey hynny I ffwrdd. Fi gael 3 peder Pokeballs o Pokestop. I £200 fi troi brightness fi lawr, mae'n actually save your battery. Yeah, cool. Nice, mae'n wedi reach level 10. Fel fi. So ti gael my Pokeballs now hefyd, ti gael like loads. So mae'n cool. Mae'n gael 27 Pokeballs o reach level 10. And now, fi wedi ffeindio rhywbeth. Fi wedi ffeindio Pidgey eto. So fi wedi catch a Pidgey. Mae arno ti, hello. Oh, fi wedi gael headshot. Fi wedi gael jump shot yn fe. Oh, mae'n escapo. Fwna. Fwna. So fi wedi catch o. Fi gael Pidgey arall. Cool. So, ni just wedi ffeindio Paris. Fanha. So, ni'n mynd I trio attempt I catch o fe. A mae'n really noisy. Hopefully fi'n catch o fe. Actually, wedi gwneud really lucky heddi. 3, no, 2, 3. Yep, gael e. So, mae'n like good. So, yeah. So, nice. Oh, a Magikarp. If you go with Magikarp yn fel, ti'n gwybod, terrible, ond fi actually eisiau Gyarados, so, ac mae'n apparently really rare. A ti'n angen like 4 candy just evolve fe hefyd. Yeah, 4 candy. Oops. Mae just Marsador, mae just angen No, wedi capture o fe instead. Yeah, fi gael incense anodd yn y pan. A fi gael lucky et hefyd, so efallai. Ti'n gael incense? Yeah. Fi gael 31 Magikarp candy. Ddim yn gen I incense am nhw. Fi'n like nowhere near like fanna eto, ond... Yeah. Mae wedi ffeindio rhywbeth. Pidgey. Mae wedi ffeindio Pidgey. No surprise. Mae loads o Pidgey fan hyn. Rwy'n fi'n actually ffeindio Ponyta fan hyn o blaen. So mae'n kind of cool. A Rhyhorn, ond mae wedi escape o fi. Rhyhorn? Yeah. Mae Rhyhorn yn Jenine. Rwy ti ddim actually gwybod hynny, rwy'n ti? Rwy'n just surprised. Neb yn cael like... Wel, neu Ponyta though, acos mae'n really rare fan hyn apparently. Well, actually, byth wedi gweld unrhyw un arall anyway gael Ponyta. Mewn gyms anyway. Yeah. We've got Rapidash. Rapidash yn evolve form. So... Let's mynd lan fanna, acos mae'n Pokestops fel... Yeah, mae'n 2 fanna though. Yeah, cos mae'n un ride yn y fan. Actually, just mynd lan fanna. So, yeah. Fi. Yeah, ni'n boes ducks. Ni an y bridge right now. Yeah. Oops. Diolch I Morgan I invito ni Caerffili. Yeah, diolch I Morgan I invito ni Caerffili. I ti ddim yn gwybod pwy mae Morgan an, mae just yn fel a director guy, basically. Editor a popeth am y videos ni. Am y videos pawb. Yeah. Director guy. Oops. Right, so ni'n mynd I gweld ti boes y Pokestop. So, ni boes y Pokestop. Eto, ar un hyn eto, trwy ni'n mynd mewn massive leap, ond... Yeah, ni gael Raspberry, Potion a 2 Pokeballs. Mae y game wedi crasho, unfortunately, I fe, so... Mae dim wedi crasho I fi eto, mae'n weird. Yeah, wait, ti actually gael it like fanna, like? Fi ddim, o, mae'n tent fi ddim arno. Mae'n 1.5. O, fi'n gael Tentacruel, fi wedi evolve fi. No, fi wedi ffeindio Tentacruel yr egg, actually. A when mae, like, really good level, so power of the land. So, mae'n interesting.
i Pokestop. Achos mae ddau, so may as well. So, yeah. So ni gwneud hwnna. Mae byth yn entro'r gym hwnna achos mae gael weak level Pokemon. Wel, na, fi'n cael kind of weak hefyd though. Mae'n... Wow, mae'n Pharaoh. Really? Yeah, close. Really? Oh, Mae close, yeah. Oh. Actually, na, fi ddim gael un o'r intense. Oh, mae gym hwnna wedi newid nawr. Yeah, I got that. Mae'n cael slow bro. Fachai, ni ddim mynd i gwneud gym mewn y... Video. Fachai ni ddim, fachai ni yn. Mae'n ddim yn gyd. O, mae hwnna'n gym gwahanol. Fyna gym gwahanol. Okay, ti'n stupid too. Mae gym lan fyna, ond... Mae'n really high level, a ni obviously yn mynd i gael chi. Mae'n... Oh my god. Mae ti'n gwybod, Joe, mae rai pobl fel... somehow hack o mewn I ffôn nhw am GPS signal. So maen nhw basically just gallu tap o'r screen I mynd pob man am Pokemon Go. Hey, fi wedi gweld YouTube news o pob. Mae'n weird. Mae'n probably too easy i mynd o gwmpas. Well, yeah. Ac maen nhw just defeat the purpose of Pokemon Go. It's not Pokemon Go if you don't go. It's called Pokemon Sit otherwise. Mae hynna'n just... stupid. I know. Mae rai bobl. And just... Oh, fi wedi ffindio rhywbeth. Mae'n Weedle. Wow, fi wedi gael excited over Weedle. Well, mae Weedle, right too. Mae'n rhywbeth... Oh! Jump shot! Yes! Oh, cool. Yeah, mae ci yna yn iawn. Fi wedi jump shot a Weedle mae'r face. Wow, mae'n eisiau fel... Eevee, dim bach, ti'n gwybod? Pwy? Ci yna, fel... Yeah, yn y golden. Yeah. Yeah. Oh, yeah, man. Mae'n fi'n ci. Tim bach, anyway. Mae'n fi'n ci, mae'n just yn... Well, just... Yeah. No, ti'n meddwl mae'n rhywun, Weed. Yeah. So, ni ddim actually catch unrhyw beth right now. So, fi'n mynd I gweld ti pam ni yn. Wedi ffindio stoiw, a nawr fi eisiau. So, fi'n mynd I edrych hefyd. Oh yeah, mewn fyna. Cool. Fyna. Fi eisiau mynd I gwneud hyn. Agos mynd hyn. Agos. Os fi'n gwneud hynna, mae'n just ars o'n canol am ti. Fi wedi capture fe, hopefully. Oof. Fi ddim yn rhoi unrhyw berries I nhw eto, so... Oh, cool. Yeah, acos mae loads o pobl yn gwneud hynna. So... Fi lef... Oh, no. You and the medal. Fi wedi mynd o'r medal. Fi gael loads o medals yna. Fi ddim I fan I gweld beth rhaid fi'n dweud, acos rhaid fi just... Tap o. We fi ffindio un arall. Fi'n gwybod beth fi wedi vibrate o. Ydym fo. Ble dde? O, fanna. O, fi ffindio un arall hwnna hefyd. Hang on, ars fy'n un o munud. Drowsy a Pidgey, fi eisiau capture o fe. Fi eisiau capture Drowsy. Fi gael like loads o Drowsy ddo. Fi da eisiau capture o fe ddo. Fi'n just gael Drowsy a Pidgey on y fideo hyn, mae'n weird. So, os ti gallu clywed fel like load of quacks neu actually voice ducks. So, mae ddim byd fan area hyn nawr. Hang on. Mae'n retarded boes ni rhywle. Mae yna rhywbeth Mae yna rhywbeth newydd am y fideo. So, fi mynd I gweld ti mewn munud. Whoa! Fi wedi ffindio B-drill! Whoa! Yeah, fi actually ffindio e, ond fi eisiau recordo fe. Fi wedi ffindio B-drill, fi o really offi B-drill.
Mae yna da. Mae e'n gael trio dudes, so fi'n mynd I catch beidio hyn. Fi'n mynd I gwneud spinny ball. Na, mae ddim yn gweithio, so... Goldine. Mae Goldine, really. Really, ti'n excited over Goldine? Ie, fi'n cael e. O, fi'n miso fe. Fi'n mynd I escape o. Fi'n mynd I roi berry so mae ddim escape o. Fi'n mynd I roi berry Raspberry. Good video. Oh my god, mae aim fi'n terrible. Pam? Pam mae aim fi'n terrible, acos? Dwi'n mynd cool. Oh. I'll miss of it, even if... Fi'n angen gwneud spinny ball, obviously. Oh my god. No! 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 I'm gonna run away now. Fi'n terrible! I'm terrible at life, Carl. Fi eisiau fe. Fi just mynd fan hyn. Fi just mynd I aros mewn un place so mae'n easier. Dal ddim gallu gael e, fi'n terrible, fi'n... Yay! Please aros, please aros, please aros, please aros, please aros, please aros. Yes! Gael beedrill! Yes! Fi ddim gael un eto. So mae'n convenient. Fi gael cocoon just dim beedrill eto. Na fi gael 3 yno. Whoa! Mae Stormy! Mae Stormy! God, mae Stormy! A full form o star you. Fi'n mynd I roi hyn off, okay. Fi eisiau gael e fanna. Oh, cool, mae fanna. Yeah, fish try. Hopefully, anyway. Bas ti gallu clywed ding-dong, mae just a... Well... Mae fel... Clock yn mynd off. Try amser. Yeah. Mewn Oblivion, anyway. Yeah, fi ffeindio 2 Pokemon fi ddim cael eto. Okay, roedd y beetle hwnna'n really bad ond fi dal wedi capture e. A mae Zubat, wait, mae Zubat a... Zubat. Mae Zubat a Zubat, okay. Wel, ni ddim wedi capture Zubat am y channel, so... fi troi off ar axe, mae. Dim eisiau, well, disturb o fe. Neu chi. Mae'n kind of sad. Fi'n mynd I just... Oh, terrible. Just get ffeindio Zubat now. Fi ddim yn gallu nôl Zubat, go. Ie, fi yn. Oh, whoa, 274 am Zubat. No. Beth? Stormy. Oh, I fi'n fel yna. Oh, mae wedi escape-o. Wedi escape-o. Y Zubat. Wedi escape-o y ball. Pokeball. Yeah! Fi ddim gallu believe yn ei gael beedrill, though. Come on. Yes! So, fi gen I really dda am y fideo. Hyn fi wedi catch loads a mae Zubat ar. Fi'n nôl Pokestop yn gyntaf. So, mae'n law module hefyd, dyna pam. Mae'n law module, so. Gael 3 Pokeballs o hynna. A mae Zubat ar. May as well. Yes. Egg hatcher. Oh, nice. Beth I gael? Oh, mae 5k egg and hatcher. Roedd fi'n gael Poliwag. Roedd fi'n gael Pikachu ar egg o blaen. 2k egg. 2k. Evolve fe mewn I poli. Fi bron gael enough I actually evolve ar Zubat fi. Mewn I Golbat. So mae'n cool. Fi wedi ffeindio Golbat. Fi just yn gallu believe o'n I gael Beedrill a Starmie. Dragonite. Oh, mae'n gael Dragonite. Oh ie, mae'n evolve fe, dwi e. Fi eisiau Dragonite, fi ddim yn gael Dratini. Wel, Mae yn I Diglett hefyd. Oh, nice. Fi ddim gael un eto. Fi beth wedi ffeindio Diglett eto. Ble roedd ti ffeindio Geodude yna? Fyna. Fi ddim. Probably has to gael incense on no. So, fi'n mynd I gweld ti. Pam ni ffeindio Pokemon arall. Yes, fi wedi ffeindio Oddish. Fi wedi ffeindio Rhyhorn. Mae wedi ffeindio Rhyhorn. A fi wedi dal e. Fi wedi ffeindio Oddish, mae CPN
40. Mae'n... Alright. Na. Am odd... Wel, wedi ffeindio oddish sy'n like 132, so mae'n terrible compared to oddish fi. Gallu dangos di. Wel, fi'n meddwl mai 32, anyway, rhywbeth o hwnna. Fi gallu dangos ti ddim believe fi. Show ti gyd proof edrych. Oh my god! Mae'n Eevee close. Fi eisiau Eevee. Am y evolution. No, ddim. Y Zubat yn y gwylod. Un fi am ar gwylio edrych. See? Fi gael Pokemon, bydde mae no. Yeah, fi gael oddish ni 140. Fi eisiau power lan y Beedrill fi, actually. Actually gael loads of Weedle candy. Dwi'n wedi gael rid o Kakuna fi now. Fi gael loads of... Mae'n actually gael loads of Weedle candy, acos fi actually gael Beedrill. So eisiau mynd i power lan y Beedrill fi dim bach. Yeah. Hang on. Yeah. Fi eisiau mynd i nefio gyd o candy. Fi eisiau make it really strong, so... Ga, edrych. Ys gael fe naw. Rwy'n na 90 rhywbeth 7, a na mae'n na bron 200. Cheat! Fi'n shit on. Mae hyn yn just the rest of the video, guys. Aww. Oh, well, mae 200 yn actually really good. Fi'n power lan y Dragon Eevee. Fi actually mynd i gael rid o Weedle. Oh wait, fi wedi ffeindio rhywbeth. Power Oh, my lan crabs. Crabby. Fi'n dweud ystod o'r video. Crabby. Come on. Hey! Nice. Crabby. Mae gen i Crabby. Dim actually crabby. Yeah, fi wedi hefyd, ond fi ddim wedi... Mae gen i pasio am eaters. Dim wedi catch... Fi ddim wedi catch at all. Fi ddim wedi ffeindio crabby am y channel, so mae'n cool. Os ti realise o'n i'n actually dal fan hyn, acos mae loads o Pokemon actually 2 law modules, a ni'n like, mewn range o 2 nhw. So ni'n just campo mas fan hyn, actually. Fi gael Weedle. Yeah. Mae ffôn fi gyda'i really dda am y battery life. Oh, mae wedi skip. No! What are you ready to ffwrdd? Well, mae dyma Weedle, though, come on. Well. Mae ffôn fi ar 3 pedwar. Ni'n fi ar 5. Oh, yes, fi gael egg, yes. Fi wedi gael egg o'na. Fi'n mynd i incubator fa. Fi'n edrych ar Items. No. Pokemon. No. Pokemon. Oh, fi gael 9 mas o 9 eggs. So, fi gael 5 kilometer egg, so fi'n mynd i... Fi gael 10 kilometer egg hefyd, so... Hopefully fi gael rhywbeth dar mas o hwnna. Yeah. So fi incubator egg hwnna. Egg hyn. Fi just incubator gyd o'r eggs hynna. A hwnna, fi eisiau gael gyd o 5 kilometers. Oh, wait, yeah, 5 kilometers. Oh, fi rhaid mas meddwl. Oh, well. So, mae hyn mynd i gwneud am y fideo hyn. Diolch am gwylio. So, fi jyst mynd i roi ti gyd o Pokemon ni wedi catch mewn y fideo hyn. A wedyn, fel, like, preview. A wedyn, yeah. Rai nhw dim actually ar camera, acos rai fi'n just excited, ond... Yeah. So, fi wedi catch Krabby, Oddish, Weedle, Bellstroke, Clefairy, Zubat, Starmie, Beedrill, yes. Venonat, Drowsy, Staryu, Weedle, Magikarp, Paris, Nidoran, Pidgey, Krabby, Drowsy, Weedle, Poliwag. Yeah. Roedd fanna fe. So, diolch am gwylio. Ni mynd i gweld ti pretty soon on y channel fi. Bye. Bye.